بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكفوا توصلنا سلام الجهاد kasoro ilikaya uskaja la ngardo hadisi masihu sha ikhtilafi za tekniki na wanahazi na kanao studio hangu kejanduhusu ni ile hadisi sizamba ngamzireje ngamzambo aniga mshukuru yo babu harwanunga wandu hata ukositi wandu wazima ani siasa nzima shangwa ile wao kaja siasa tizigwi siasa tutuvadabu siasa zunifikira namna haki nistenazali nganya haki mumreme yo ndi ambao demokrasi ndi ambao mlungano haki shasido kale obo mdu fulani yatoste ani yato azali mtukamu miadi wahe abona msomla pizza na bezo na nzaori akaya sizamba kay maharani huja ida mera kaweshi zibwi utufada bujawili alhamdulillah idan tuzinu wanungwa onisao kaya ngaladmondo ashanje mwendo ayi siasa sha tishia fahari kaurongo wambari karongo wabala ngarawan sise karongo wa langaranzo wandwa eleweka amaudu msambeka ya wandu fulani ngwa bure edemana rongo wao ili ze video zatu zikeni shahidi wandu wambao wafungwa humu kisiasa wao wafunga dwando hao wao namna je mimi njoka na dhamana la uhifadhi amani ya hayanti mfano halafu nishi mdaje ya hayar mweze media yameokaya wanuri hulu zombo rifanja wanafunzi negligence reti ikika fanya utundi na zita watukufu nari angalie rangu Hassan Hamadu Jama ya feri ya Hunda Faisal na mutwi zirongo dajiri zi mrejeye audio ya Hassan Hamad ya yamba mroju ya kaonisa habari dajiri zila kaya sarpanga jau na maudu wajoji zirongo fulani kamsa mzisha anamfanya zirongo zijiri zakautongeza Hassan Hamad adunge japawa ya tawe ani zilanya siwa zamba zijiri wazajiri mwambohari walazila ndabo walaja wajanga ndazi hani hapa namrejei zonongo Shafii ya zamba ukaya zetu zila rais yakau hulawa Salmani zila Shafii ne opposition wa zamba ukaya zetu zidu nga wanango jojino mwezunu kona weza rais mjolo zijiri za tuzila wamloka onrala ni mwapanga askari jonongo shaorowo wakati nowo wapara rija haraka watowefa miafanu hunu isojambeza ani soja warabiha wambeza jiri shabo mwambuko wajaziju mwana za jiri 2024 armaze voti wapanga wanajana wasaba bareni wa tanumba mndu wamenyamagana isi ajali ya jiri kajaru mamdu karjepwa mndu shana halo wakumuru rotu wa jinga ngabo mndu hunu yafungwa asibabu zombo za mihabanu jete msajaja barufu wa zamba juzi ya zamba hali ya hazreje juzi
ukanya wando wa parsi wa rahezo mboza de janki wa wandu shabandu wa parsi wa uletsinda awo kwa jaruma mdu abahangu azamba wao wazamba wao banu sidezen sabu hoza heze gouvernement zabatani akakawisha mnuna kili anirangu 2019 18 ngutamba ngabo gouvernement de transition gouvernement batsoda ula nzima yikubaliwa hata basanguzo nne ngabo jukabya ushao bantera ngabo ya gouvernement sate na zai hata kuma shaido sisi shangire yezi ngareloke yo tsabuho nuhiska wandu wazalo hale watsabu hatsabu zijiza mahurani amungu watsabu hao haya mwishi ya juzi lidabala ikoni ilo ulaya liheya sarikubalu wandu wadukorni kazongo wadikofanyaje kwa halafu kweni ngamuzi kama serikali inatofinia mato ititunde itabenga yumwana maziro ngonku Mwenyezi Mungu arahifadhiwe doko wanyi ngamambao msajaja na sisi ngaramambiao ni ukayakarna ujwa ubuna msajao bida na mwensinu karna ujua yone roli kuya daula roho hifadhi katika msajaja roho hifadhi katika msajaja abonge lewe inuba anda wazihi Mustafa omhadaya wambisandabo wamtsabusa ziko alhamdulillah ngusana no huja nembo piti yake ngono haba sainu warenge mzee Shirafi wamtimiziu maudu onrongo jware tewa lare ngwa bure bureje no wandu wa declarege harmazerezo wandu walisaka ngona zombo wasawandu wa partenaire wangoja fanya msajara mwenzi hatu kana nyozenga na legere bayiche kada mboni mtufumo chawo mdifumo chanongo baba hanu lazima zitunde bonga ngamjori ndinda ngamjosha ngaya ngamjomba jawo sha zinongo hizo ngajo dungwa comme il faut Faransa ihongwa jo mareteni ngwa jo mfungani nini ngamzijwa wanyi yakana nikemle shatuma na mara sare shukuriye fahari non shukuriye na bantu ntsuwa dumjesha muziye ntsuwa dumjesha muziye wala ida na itiaja na ba kuposition ifu la sino ngona bo mzaha bantu hoka ifu kaifu hata 2029 mtwami nikengo yoshina huli kandida wambehe mtwami ni hakema fanya siasa wangazija mpaka de bote kandidati mngazija kanda kumjwani abongo jogo la suhe mana anjao wankartina jao watukufu wakomoro sizamba ngamzambo kawanoli na bilat demdulo na ezi basi onata utona ezi yofanye billahi ya mahamingabi ya opposition ezo badulihe ezo fanya hindi harumanti kwa opposition ndo na maana shema na jamu kwa opposition mumayo ezi haina zo fanya ndo kwate mdono wakanezi sisi garamwambiao nika sisi mwa hatu ikaza linguroho banu mndunda seka nezo bana yende roli hatu nyinyi ngamanzo mje yo haki hanyu chaba komoro nganzo shiza akiliza hanyu okomoro ndo shiza fikira za hanyu ti ujinga na ulaba na utwanuze nguo na mafiti abonge mzatu Ashrafi karna huzia utibaliwaza mjinga wodohenda chawa mustarabu ngojue sharia komori ngojue zaria zizo bonze ngojuo ninga bona ama ukosu hadisi maopoza walo bonze abo
haina mndungu tonza kaya haja shirafi habali wani faari ngo mziho bismillah sha halakat ni hambilu ay dawla ngiyo Komori idawla ngiyo Komori kanauri tsiwani wanwa shu farata kabnauri nditsa ngamdo kay hum dawi hatam babu hatam singa subhana alhamdulillah shukuru Komori kay mana walo amani banu wa Komori ngwa misao ngwa rambu wao ngwangaliao enti atu ngalizo lobonte ekale wajamu banu ngamba kaya Burkina Faso mwana ile ndao ngaro jisai Komori gasna hindi Burkina Faso ngona hindi o mana Burkina Faso ne mzungu zinongo hindi sisi de gashar joja kama benze liki amani na sika likanya latu ltije shekala diko jale rifai alhamdulillah munado lijaraka rifai tunamnare nge Faransa andare nge Komori afansa na Mali afansa na Guinea wanduko ngona madini ngona Mali ngona zinuko zikau hibane mu Faransa le wamba stop ngaro ngao wazurumi askufu mashababi haina mdungene haki yahe yatawe parti ya siasa nzao chana rikopewa na nyasi wabonze ba ukwadodezana ukwadilapizana ukwadozana dabo kaya kunurilio leo ndiho mwanzo mje ndiho mazuko nywa kaya waroha leo mwanzo mwarejeza hao mwanzo mje haina mruta wa dhamana mwanzo mastay shikale mwanzo kwa dhamana shahin yejwa wasubuhi zibi ya talale zibi ya jwa zibi kazama nongo kasaba fikira to zibi yeste malezi hatu wantichu Abangabo nafasia haina mranje parti ya siasa nzao hakaya inde makati ya hatu wanere nuvo ivungulu ao inti parti ya siasa renouveau maendeleo almabadiliho yani sara wana da muranzo kanenti jana wanzo badiliba ke generation za nyumenizi njia harma ya siasa ya bora selonezi roatenezi la demuzi na ngozo pesa fanya shia fanya renouveau harmona da muranzi harmona da muranzi abanga watukufu wanyanyasi mashababi haina mnungene fikira na hikima haina akili ya ukansangali ya tungwe partian zao shanareleweka ya densi hatu kabla kula shay ekenti kaiti kuna usahuvoti wangu jamii uko rahisi nizambiso za hatu kama dhamana yabo mrufikiri habala akili habali ya fikira zahe hajaho ni shwa Komori sha karnashna relenti ino hazibi hautovwa dabu karnashna relenti ukayojo kana dhamana tumla pesa ya rohera mbemwema ndamba ahi hazabi na tsinna yondo kana baraka simna hiyo abanga tukufu njakana nkemle hawsheleza zawano dokati zamba ngamzabwa na ngamshukuru banga kwa tano maopoza ina ngajio yamba ukaya yebanda rdezana na hakume mahishini na raguma hola tale rdezana weti hundu hindi faida hunda hindi leo ino opposition kana ba hata una anyakaya rijwezo mana hayo ndo hata mpaka leo kwa tole wana akaina mnuso maende chef namnga mbona ende atende mwenye ngamonda kikiama ndaye mwenye baraka ani mama duhama ndaye nusoma ndaye yabwe de la tsawo kana baraka akabanu entiyo henda ha opposition na pouvoir ekala wenu ngamwe daula kaiza yabwe nini molo akaba kamtina mabanu ani kamtina fikira utanga ekana zirengo pesa na serikali yabo molo kamtina maana akanye mwanadimu muongoze mwambezi kiru unatokiri mtafikira zanu shika mkati hazibwira nguja na hata leo kamtata mafikira yabo nini mkadamu nsoka ya na mwendelee boda ulaba ni mloma opoza kamtsazo hamba kamtata fikira kamtata tambaji kamtata tamwa mpoze mwishiliwa kwa Komori wasali mwana zibwira utofodabu 2029 funga vote henga tukovoti ndo aina kula hali ya ude malezi mandora termentin ndo tufara kuna zibwi Komori timjinga Komori timjinga Komori timjinga 2029 funga vote
ibada zalindo ala kule hali ngatiko kubalika ya ngararenga watu voda abuna wachewiri na jana rwani kenzi atu ninga muhatsi ukayani ani maude kam jana kamna huje kamwa benzi hezi baraka za Mwenyezi Mungu tukufa mwezi uno nere mago niligabidiu Mwenyezi Mungu na Mungu wani yemi ndum tsipa huna zoma na ramenti inu ekomo ndo bansiri kama opoza kam da paro shara ya banda da ikililu na hujo ula pizza kama opoza kam da paro shara ya banda da sambi wakahuwa da jana leo ngo wasifu na fira hao ndo jamaa wasifu leo ndo kwa da jana cha sisi antakuma mamambro wa parti ya serse zamana hatu Isa Zali ambaka walikozela pizza wandu na ripangenze ureje ndokra baraka ningamjua kaya msaidia yule mdu activist wa kweli shara Isa Zali shida msingara batijao ndokra baraka mtila pizza na mfanya conference na manzihe rijal kana alimhaji gamjoi dele kasali mhaji norshiri mzigara atijao akaya parti zofikira parti omwendeleo womwendo chatu tovoda bona ujobuta tsimda na bana na patasia ta la pizza zani la pizza miji hadu la pizza harabala ila siasa kami ngela dhimureleze yesewe kana yezifanya yelewo yinu banda kuti ego fikiri jo ufanye ezo regreteje nangu kahindi ezo fikiri jo ufanya mazu dazi rangu juzi hata leo zinongozi kama chaparo zishia rohani njie ngaribakiu ni wakomori si wakomori ngaribakiu bana 2029 fuga vote singa na bauka vote wewe uko tonda zikai umaopoza ngo somari kazi nako kayo yafira hao shaulo ujipanga ngo somari bana kama kwa vote kwa sababu ni kwa vote bismillah amrejeni mambele kaya ekazalika tonda resevote ekazalika ndo badile sharia katina besoin assisi katina besoin ya convoquer referendum hajojo convoquer congrès ya na mwana badilia nukta fulani akamla kwa katina kaya wanadhali anda fanya referendum wanadhali anda kama ndo katina besoin referendum mujo convoquer congrès aboge amkazo yabo ni mambeni kaija wakati kabla kula shay'in ranzensi ya hatu relekasina wanarishi yao ngasanana shwa hatu ngamazuki watu ngabazwa hatu leo kaja mdumze banungurongo yakauhanga baro wanangwa shili yao bajashaba bingurongo abanu wanangwa shili yao akaba ndensi ya hatu kena hundu ni wandoshwa ndasi wajeni wanu wajori hada amengwa ranzao shaito ndabweleti ekikartu yanda kena ufanyiwa ndokana baraka ni kaifanyiwa leo izenje majonja ndani leo ngazifanyishi hao kadhani haroha ya ujoja mtu endelea cheke ngana ndori manyembe befanyiha yabo ujoja mwa lisu azero ndokana baraka yabo ukarna ujo avance kamtemizi nibeshe marhaba nusu za intervention zitolwa orekano da serikali ndasi zoni sauka angela de morizi ya umwendo rabali ya mazerezo riba karma mwendo wa siasa abukar turia karturi nitsa si shabdal abda sana zamba lo kabanu yani wondo bido nganda liko la so to boda eshajonzi ya hoja banonde mbaba fahari ndemdada fahari ndona shwahe ndema zinajoint shajonzaint eshinzi yao de master ni Malaysia hangu estomze namnalelo yeye ndokana baraka ngari joy namna yeshi komori ngari joy namna kwa yeshi koni ngari joy namna yeshi Egypti hizo pia ngari joy haina msukarti noza vukalizo bana shati Malaysia hatu ndokana baraka balamba yetona wandumba ndio maana ko farika la wona ndumba da kwa yemba yembuzi yemshenzi yesarambavi haina zambi lahahe haina kosa lahahe yotolire hawan wote piado la dema na ko kaja parish na rohana ka uruje ma muhamyani the tobia za hai ammpemba butuyo ndio kumjusa muondo ammpemba butuyo haina
haina mndu ambanda ye wetindaye hali katamsu mwambiani nangabo shaira bakaya la taqul aswilan wa faswilan inma asdul fata ma qad haswala la taqul aswilan wa faswilan inma asdul fata ma qad haswala karo jikaza mimba hangu ndobi nyamba hangu ndobi mindobi ya asuli yamdu da zitira zamdu inma asdul fata ma qad haswala nezitendo zoni so mjini nangale mjini hangu tifanya handu zangu tifanya mjini tifanya ngono yele bavuti lifanya yeti tifanya izo ambo tindawe izo ndwa unaondwa zamba ondo kana baraka sheka mraja himi mijau hada ngamba karatasi ngamonao inusti shahada wonga fursa ngamba kayendaye na wotindaye inma asdul fata ma qad haswala Nisi mwa kandaro nisi mnuda usoma hakadaba, mnuda usoma kamjinga, mnuda usoma hatineshi mdungu. Haukahindi, hakausifu hindu hasifu hikma. Chini jongo huu mnyezi Mungu ashisuifu. Waman yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Kajamadi ya hunda ilmu. Nga sinao mijini mafundi wa jinga, mafundi wa tovadabu, mafundi wa chafu, mafundi wa ngao mejini. Sasa paro mwambia abantu. Simwambia leo kai haina mndu yasoma Azhar. Kaja paro ndo mjini ya kati hindu. Endo mjini hahi omjwe utojua omwendo omjini hatupenga banu wabiri Azhari baheri riwajuwa kwa tobira chawo wakaiho wakaja tunajulwa shaina mndu ya waswili ya ujulwa rangu akhlaq ya mndongo huo rangu namna ya mjibali yorangu ngabo fundi ularo mazerezo zinu ya parojaba anabari ngubula pitale nguboja bahato bwa kliniki za ususu mtu ngwale tunaleo hata wala ndo warenga bala kabala jenu jabanu habwele pitale bayu twanza ya warenge hakalo lo mjwe sanda yabo hadungwa sabaka ndana ngema enduzema na enduzem rumshe harawu homjini hatolo mji amumstahi tumvumbua bayu ka kanti harmom sirim kutoza darasa mnufikira malla sahaba ngure mwazali leo ngabo fundi loko mori banu maizo mema na menasi mtu ani nguilwa mahari menji mtu mfungwa dina ngujivungwa hawi adazo yofera ake uwebe senga ndo azema ndo zawa azema la hoyalola besati kumehenda lola rensa ni malasi ngani fala la tishia tumfungwa ungejifumbua to hiyo kwa tukufu wanyanyasi fanya siasa wanyanyasi mafundi wanyanyasi mano tablo soti haina mdungi dhamana yule ile hadithi ya mtume kullukum ra'a nyote pia ni watunde na mungu sotunde wafanya yembaba yemzate yemjomba shefa mdaya shefa mji yemera prefet hata sote pia ndio ye ulona mwezi ye opoza haina mnungu tuzisiwa ye faida hizo wafanya hindi donc ni malezi ngayo muhimu tu haina mtu kawyansi sukari ngawe Faransa kabo malezika tu ngojo uzisiwa donc opoza baho ngawe ne jukumu ya haho ya faida henti yaho ngojo uzisiwa ya hufanya tikaode azali yote siasa yote malezi yote malezi wako ze votinga jao na mjipanga mrede zimduko kufanya
chaka mtina mwafanya kamsina mdo ufanya omumwa hanu rirohem je ngarabaki ubanu vandu siri kama opoza ndoka na baraka karjanagwe karjade ya mndu yaju ajiri fungano ngere lapisa kana ra dur kana Facebook jo ora pida kiyo taraka anza jo wala pida sharele oka hundu horanzo rende na releze maraya na rafanda na karibu na maraya ndio kufanya halafunga sina akhlaqi na maboko kamdu garmezi hatolo mutanapange parti ya sasa balanga opoza wotimondo ndoka na baraka wotimondo garanzao renge male zahetinu sha sindo wa mwando somiso ani nyinyi ndio wa mwando msemiso so wadabu na jawiri na ndana mwezerezo maudu bo mwezi moja mtiparo hundaezi alafu maudu kabla hundaezi yunu mndo kabanga bo anu wala ngwadi ya ai tijawu ye mndo wa mwando la nyewa ni masterment yenu ngomdo poza parce que danzo kama ndo hundaezi astahilwa wadu mdo mwando la dhumu yekea enembio tayo mastajia kensi shekaya mwando muhimilie msajaji na utufada na ujewiri na marisiza yetinia hatu sinanyi ranyi mnyeshi hunu ranyi mlobonde ganya haki ukana madhamana au kama dhamana singa sinakiri kama dhamana ngamunga mzumdi towe sina mangariba kiu ibakisha kilo mjuri gani yabukartu mshangazani ngari mdajizauni harimenzia na mfanye siasa ekaka mtuijua na mdajeshioni na mdajeshioni ndoka na baraka na mdajeshioni vanu karjaza la manga rizalo vanu wandu mwania mwanzo marache zermezin wanu wakabanu bofaha wanu wakabanu rambiye bawo abasali ngabo kwa timoje owo uransi ngabo kwa timaje oransi ngabo kabati owo sawa kaba kahindi shaizo ndabo wallahi tallahi billah kira zadi kado shihi rahane malider wa hanu wa karmetin wa kana zamana zinu wa wania wa basain bwajimba kera zalika do shihira nataki kera zalika do shihira hana sambi kera zalika do shihira na ikililu wando wa banurwa ono kera zalika do shihira na mamadu wale wa bahari wale president wa hapo anyone mtoshinda atasabu humfanya hoza kasediwe China mndugu tuamandaye president Ziko president Mustafa president Somekaya karna fanya tunne banu ngaba hanto gouvernement ya satena afit sabuhu izon johura suru ya bofahari kamna hamba nongoza utamsaja jarmen sinu zineglige karna uzineglige la jobzi tunda na to utari ga dohum gamatani na dohum gamatani to utari bande shedu bishara isa za tabana mdent shamhula bo fahari ujaka ujabanu ko jabanu sana shedu bishara isa za mara sababu he mbona si mareti basi wan leo ino haina mdu tushinda hunda bia jakomari mutambarbala hazula kuchamu haina mdu tushinda hunda bia ya jakomari na haina mdu yakakaza mashuli ya wala kakana kashinu yafanya gutamba ya hadi azali habarunga mtu wa komori sauti waenda ananga mtu wa komori sauti waenda ili namna wanyasi wanu warumiao basi haina mdulo na nduzi ahe yanza ende mangata tushinda gutomba yaude azali badabo kujotawande za maore unabeka banuka utawa demande ya namna kaure urengo refugee politiki ujoba kifa uje Faransa zema krizo penga zijuao
sheke mwenye nza mfanya wedi hazam na rirati wadunga ya mego henda bese ngono kema shanga hiyo هذا شباب ما دون فرنسا من تمهار يقول جو كان تهور نكتمهار ما نتوقع تهون أفنقوا في أفنقوا هنيت شكاو جيتام بعدنا هندي حتى وزام جود جاي أرمان تنزل سوما نيجاو ولا كوتام karena neglige hakos kuma bazezo mahula receive zingaro abafungwa mndu hizo karena neglige tulifikira wala ana karena neglige kama amba ebomchoro ngoranzi zaket zatu mabunjilo haji ngopega ngarati parsao ko jizabo mndongo wani karena neglige shamu hambe kubufari njaparo zamba shamama to utari uno yendele dungu hamba abantu nataka azalingu josara nataka jazede hedi bahi wewe anambula mshashi banu akaba na ujufumo usaujuhamu waomona hushili yao shaujuhamu usaujuhamu ngamna vokali banza ndo makadaula ya ani makaushina warumezere zozo nspia wa masita bawe manyasho la sajuhamu kartoho ne salim jufumo na zo tindabo zo tizamba kabula ka faharo musahu jufumo hujuhamu saujuhamu sihandisa abdalagwa hutimizi abasainu jawungo atawalando kandawe da abasainu hokawisha pia hutimizi abusa ukutinabo bila baka enye ye communique ya kawante serikali ya majaya ya Ashrafi baba kabaro ya ndani Fariha tilwa bakamra bakeka faringe ya mito Fariha tolo sejasini shimejwa haba kaya faringe sina unjia kaka nazo fanya hazi sina mjifumo Fariha zimwa bo farile zabari ndo tolo be ya mando kukautilo si pare saminyo ukawantiwa youla ba narabia ba sa zali hator yemo medikenga mjuko kana zino wanga ba institution eka zali aro hayo rengondo uzozanzi kwa monti narabia ba sa fanya kudeta ndio bidiko jafanya kudeta hono ya mikeni yes ndo narabia ba fanya hamfano chayo namdiwaze ndo kana baraka namdiwaze ndo vijuka wafila mbele ngure anke pindo la majayari fahari halafu bano wa president sajaja na mafiti ndo vijuka uja unade baya ari mulindo Ashraf yango farata jana ngeza ezi ndahu zero zama za fahale zama za fahale donc vanu sisi karturenga msubutinu hambiye karturenga ala leger zongo mjifumo la zambao hakezu ambao zongo zambao baba hanu katushino daza hojifumo wahe neza hitimare mwana zongo ba kana katuto udaza wono vanu elolin kuya daula service de renseignement elolin kuya daula wala domingo mono bashar gon wala sigar dula nao ngarambula nao nalijuwao ngono nalijuwao haina malam kazo mdu zotindabo ngasi yabo haina malam nyonga ngasi yabo haina wajeno muna one ngado wakati ngo zopega julwao amwe mtoro babu amwe sha karena orang enggak ada leisure difirga wana bala osuhangar suwao shau kaya mpari ni mzingareni ai kayo karena orang ninda nakanda range bobo chef tumrenga
rimdenge ono sabdo kan dam ri hongar jorenga arjo humrenga wasna hatta ono arjo humrenga au timara siza nyosi kamzijua kwenda tukufu amjukazabo tikamle amtosamaha shay yakamuhimu dukani shukuria wakaya alhamdulillah message naifanya baadhi ndo jumo yamba kana mwesi asanyori ifanya wakumorona na faida kajaban sidi abdallah gwa insi komori hundwindi ikabdallah hande komori hundwindi ekaraz dan komori hundwindi ekasidaraz de komori hundwindi muhimu komori ngandona na faida ne siasa rifanya we siasa ngefanywa nualonezi nuatonezi ne siasa tizibwi na mzabo ngamdejei amjomba Mwenyezi Mungu haunuri bele neema zinji kama benze Mwenyezi Mungu ajalie wadhane sinu Mwenyezi Mungu nike biswara na uoni mwema kama benze wanawa suda ramaze vision kwa zitwa njanye daula kama benze awenga tampaka na banu tosa na salamu juhanu wa salamu Allahu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jazakumullahu khair.